Kariboy Idol Season 2 Ban ketiu ya kesap kikun samla Kani kadi gerensan nak kebenta kikun ketem Riboy Kawai ke Trok ke bakit Dewiong ke badan yo registration number AS01FC0316 Kala-kala kawai ke ceka ke balong kun baha ke surok ke bahap apok senong Jyntru Hariboy district Habasaki ya kani ke jinja kani ke Trok kalawan na syapang gohati ban kiu senong bak selong ke bakit ya Dewiong Hadin kumba kato ke nepor, lawan poi ke kalikwai ban penken ria no e kene katrok kabawit hasurok ba. Haba persang ban lum jingtip nagi paj ba ke baydon lang ha kete ke jaka, kilong bakam don kono-kono ke jingja ke basung. Ya, ate. Na po biar. Hey, tayar na. Biar, mai sili biar. Baik nam kan rumah kan Pak. Apa nih ya mereka? Dewiong. Ambil Dewiong. Oh Dewiong. Ini Dewiong.